ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи тиловати пайғом манзури шумост. дар тӯлори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода маҷлиси ҳафтавори назоратӣ баргузор гардид. субҳи санаи 14 апрели соли равон дар тӯлори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи навбатии назоратӣ таҳти раёсати раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор шуд. ҷаласа бо шарҳи муҳтавои суханронии сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлоси якуми маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум оғоз гардид. раиси шаҳр таъкид намуд ки ҳар як масъул бояд нуктаҳои муҳими ин суханрониро роҳнамо дар фаъолияти кори худ қарор диҳад. дар идомаи ҷаласа се масъалаи муҳими рӯз мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз ҷумла рафти иҷрои даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷараёни кишти баҳорӣ ва омодагиҳо ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба масъулони соҳа супоришҳои мушаххас дода таъкид намуд ки корҳо бояд бо масъулияти баланд ва дар муҳлати муқарраршуда анҷом дода шаванд. дар фарҷом масъалаҳои ҷорӣ ва дигар пешниҳодҳо низ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади ошно шудан бо корҳои ободониву созандагӣ кишти картошка ба ҷамоати деҳотии рӯдакӣ сафари корӣ анҷом дод. ин навбат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотии рӯдакӣ сафари корӣ анҷом дод. нахуст роҳбарияти шаҳр аз заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ҷумъа Одина воқеъ дар деҳаи Негноти Нав шинос гардида ба масъулин ҷиҳати самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замин ва обу ҳаво дастур дод. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент дар ин хоҷагӣ бодои неки пирони рӯзгор дида дар маъракаи кишти картошка иштирок карда бо кишоварзон суҳбати озод доир намуд. зикр гардид ки картошкапарварӣ яке аз бахшҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. таъмини амнияти озуқаворӣ ки яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, кишоварзонро вазифадор менамояд ки аз обу ҳавои мусоид ҳамарӯза истифода бурда дар амалисозии ин стратегия саҳмгузор бошанд. дар деҳаи марғидари ҷамоати деҳотии рӯдакӣ бо ибтикори соҳибкор Ислом Имомов маркази хизматрасонӣ бунёд мегардад. имрӯзҳо дар ин ҷо корҳои сохтмонӣ бомаром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонии ин иншооти ҷашнӣ дидан карда барои босифати аъло ва дар муҳлати муайян гардида ба сомон расонидани корҳои сохтмониву ороишӣ дастурҳо дод. маврид ба зикр аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ сокинон шахсони саховатпеша шаҳру деҳоти Панҷакент рӯз аз рӯз ободу зебо ва хӯрам гардида истодааст. бояд гуфт ки бо бунёди маркази савдои хизматрасонӣ ин ҷо ҳамзамон барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ имконият фароҳам оварда мешавад ва сокинони маҳаллӣ бо маоши хуб ва ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба иқдоми созандаи соҳибкории ватанӣ баҳои баланд дода масъулонро вазифадор намуд ки бо истифода аз имкониятҳои ҷой дошта тадбирҳои ободонию созандагиро вусъат диҳанд. қайд гардид ки бунёди ин маҷмӯи хизматрасонӣ аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ бо мақсади саҳмгузории бештар дар ободонии маҳал ва мусоидати ҷиҳати бо шуғл таъмин кардани шаҳрвандон сурат гирифтааст. саломатӣ асоси некоаҳволии инсоният, шахс, оила ва ҷамъият ба шумор меравад. сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша иброз медоранд ки солимии ҷомеа буйгарии давлат аст ва ба наврасону ҷавонон тарзи ҳаёти солимро талқин менамоянд. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент дастуру супоришҳои сарвари давлатро дар амал татбиқ намуда варзиш ва тарбияи ҷисмониро дар сафи пеш мегузоранд.
ин аст ки имрӯзҳо бо шарофати дастгирӣ ва ташаббусҳои сарвари давлат деҳае нест ки дар он бунёди варзишгоҳу толорҳои варзишӣ бунёд нашуда бошад. Бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи марғидари ҷамоати деҳотӣ Рӯдакӣ қасри паҳлавонони суғдӣ майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. иншооти мазкур дар доираи корҳои ободониву созандагӣ, хӯраму бунёдкорӣ бунёд шуда, айни замон инҷо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода масъулинро вазифадор намуд ки қасри варзишӣ бояд бо тарҳи муосир ва ба талаботи стандартии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ сохта шуда, дар оянда ҷавонону наврасонро бештар ба варзиш ҷалб намоянд. мақомоти маҳаллӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди толори варзишӣ ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. бояд гуфт ки бо бунёди ин иншооти замонавӣ намудҳои гуногуни варзиш дар шаҳру деҳоти Панҷакент рушд хоҳад кард. зимни суҳбат соҳибкорон иброз намуданд ки дар доираи дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти олии давлату ҳукумати кишвар, вилоят ва шаҳр нисбат ба соҳибкорони ватанӣ кӯшишбарон менамоянд ки дар оянда низ дар пешрафту ободӣ ин гӯшаи Тоҷикистони соҳибистиқлол диёрамонро ободу зебо намуда дар таъмин намудани ҷойҳои нави корӣ саҳмгузор хоҳанд шуд. дар идомаи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти тоза намудани канали Марғидар шинос шуд. бояд гуфт ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, саҳмгузории ассотсиатсияҳои истифодабарандагони оби полезӣ, бартараф намудани оқибати ярҷ дар канали Марғидар ки тавассути он беш аз 5000 гектар замини кишт ва боғҳои ҳудуди 4 ҷамоати деҳот обёрӣ карда мешавад идома дорад. гуфта шуд ки ҳоло гирифтани хоки теппаҳои соҳили чапи канал ки эҳтимоли ярҷ ва банд кардани маҷрои об дар онҳо зиёд аст, бо ҷалби техникуи механизмҳои зарурӣ идома дорад. роҳбарияти идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон ва дигар масъулон вазифадор карда шуданд ки кори бартараф намудани оқибати ярҷ ва омода намудани ин иншооти муҳими обёриро ба бастани об шабонарӯзӣ идома дода, онро дар муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расонанд. бояд гуфт ки рафти корҳо ҷиҳати бартараф намудани оқибати ин офати табиӣ зери назорати ҳамарӯзаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. бо мақсади сабзу хӯрамгардонии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Панҷакент дар гирду атрофи бинои мақомот ниҳолу буттаҳои ороишӣ шиноида шуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо таваҷҷӯҳ намоед. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии мамлакат ҳифзи табиати нотакрори диёр, сабзу хӯрамгардонӣ, тозаю озода нигоҳ доштани ҳар хонаро дар шароити тағйирёбии иқлим хеле муҳим арзёбӣ намуданд. бо мақсади боз ҳам сарсабзу хӯрам ва бо тароват гардонидани кӯчаю хиёбонҳои шаҳри бостони Панҷакент бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳр дар гирду атрофи бинои мақомот дарахту буттаҳои ҳамеша сабзу ороишӣ шинонида шуданд. дар маъракаи ниҳолшинонӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва роҳбарони дигар корхонаву ташкилотҳои шаҳр иштирок доштанд. раиси шаҳр таъкид дошт ки шинонидани ниҳол аз амалҳои нек маҳсуб ёфта бояд ҳар як сокини шаҳр баҳри боз ҳам зеботар намудани кӯчаву маҳалли худ кӯшиш ба харҷ диҳад. қайд кардан ба маврид аст ки ин ниҳолҳо аз навъҳои такмилшудаи нахл, ардач, сада, санавбар, шоҳбулуд, коҷ ва гулу буттаҳои дигари ороишӣ иборат буда дар ҳамкорӣ бо шарикон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дастрас шудааст ва бо маслиҳату дастури мутахассисон бо риояи агротехникаи хос барои чунин навъҳо шинонида шуданд. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва Хайём Ҷураев. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар шаҳру деҳоти Панҷакент таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз идома дорад. гузоришҳои ҳамкорони мо аз тантанаҳои наврӯзии ҷамоатҳои деҳотӣ Рӯдакӣ, Фароб ва маҳаллаи Боймурод Холмуродови шаҳри Панҷакент манзуратон мегардад.
با مناسبت نوروزی بین المللی در دهه نیکنوت جماعت دهوتی رودکی جشن تنتنوی دایر گردید. برنامه جشن با نمایش هنرهای مردمی، نمایش‌های تئاتری و موسیقی که رنگارنگی منطقه و ویژگی‌های فرهنگ آن را روشن انعکاس می‌کرد آغاز یافت. لذت نوتکرار قسم نمایشی جشنی را دستورخوان‌های به طور عنعنوی آرا داده شده با ناز و نعمت‌ها و طعام‌های ملی روشنگر مراسم نوروز بودند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در این جشن با شکوه اشتراک نموده حاضرین را به جشن نوروز تبریک گفت. همه شما را به افتخار یکی از جشن‌های مقدس و مبارک ملی همان نوروز که تجلیل آن چند روز این جانب در کشور بهشت آسای ما ادامه دارد باری دیگر تبریک گفته به خاندان هر یک شما سلامتی و خوشبختی، اقبال بلند و فیض و برکت نوروزی آرزو می نمایم. فرا رسیدن نوروز پیامی از برابر گردیدن شب و روز، زنده شدن طبیعت، آغاز سال نو و موسمی کشت و کار می باشد. می خواهم به افتخار ابراز نمایم که نوروز برای ما برابر به روز استقلال دولتی بسیار عزیز و گرامی می باشد، زیرا محض به شرافت استقلال و آزادی ما آیین و سنت های دیرینه ملی خود از جمله نوروز را احیا نمودیم. شرکت کنندگان اهالی دهه، دهقانان، مستفیدان همگان اظهار سپاس کردند که توسط جد و جهد اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز جهانی شد و امروز این جشن ملی ما در سراسر عالم تجلیل می شود. برنامه فرهنگی آماده نموده بخش فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به جشن نوروز باز هم حسن دیگر عزم نمود. یادرس می شویم که تجلیل جشن نوروز در دیگر دهه و جماعت های شهر پنجکند ادامه دارد. جشن نوروزی بین الملل در شهر بوستانی پنجکند با شکوه و شهامت و ریایی سنت‌های ملی تجلیل می‌گردد. در تنتنه‌های ادانه جماعت دهوتی فراب معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده اشتراک نمود. معاون رئیس شهر و دیگر مهمانان نخست از دسترخوان ادانه‌ای که پیشنهاد گردیده بود دیدن نمودند. معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده از نام مأموریت شهر ساکنان جماعت دهوتی فراب را با تجلیل جشن نوروز بین الملل تبریک و تهنیت گفته از جمله افزود که نوروز که در سرنوشت ملت ما و تمام میراثبران این گنجینه بی‌بهای باستانی نقش برجسته دارد. همچون پدیده نوتکرار فرهنگی و تمدنی در عین زمان جهانی شده طی هزار سالها انسانها را به تحملگرایی و همدیگر فهمی، وحدت و دوستی، سازندگی و آفرندگی برای ایجاد و بنیاد زندگی بهتر، دوست داشتن حیات و طبیعت هدایت کرده است. ما افتخار داریم که بعد صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیزمان این جشن بزرگ اجدادیمان را عمری دوباره بخشیده به سطح بین المللی رسانیدن مقام آن را تأمین کردیم و این آیین دیرینه نیاگانمان را هر سال در سراسر مملکت با اشتراک تمام ساکنان کشور تجلیل می نماییم. نوروز از جشنهای قدیمی مردم آریایی نژاد یکی از رکنهای مهم خودشناسی و خودآگاهی عنصر جدای ناپذیر فرهنگ ملی بوده گذشتگانمان آن را همچون پیک شادی و سرور، آغاز بیداری طبیعت، موسم کشتکاری بهاری و فصل شکوفایی تجلیل می نمایند. در دسترخوان ادانه ساکنان جماعت دهوتی فراب 7 سین و 7 شین همچون رمز نوروز و دیگر طعام‌های ملی پیشنهاد مهمانان گردانیده شده بود. سپس برنامه آماده نموده هنرمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به جشن نوروز شکوه و شهامت دیگر ضم نمود. در محله بویمرود خولمرودوفی شهری پنجکند جشن بین المللی نوروز با شکوه خاص تجلیل گردید. در چاره‌بینی معاون رئیس شهری پنجکند مراد شکرزاده اشتراک نموده از نام رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده همه حاضرین را با فرارسی نوروز عالم‌افروز صمیمانه تبریک گفت. نقشه دعوت به صف ارتش ملی را از همه پیش در شهر پنجکند محله شما اجرا کردند
رحمت‌های کلان من میگویم از نام محترم رئیس شهر پنجکین در همین دسترخوان ایدانه باید در حقیقت مردم محله سرجم باشند، در آبادانی محله کوچه ها حوله ها سهم گذارند. من باوری دارم که سال آینده نوروز می شود در همین میدان این میدان طرح دیگر میگیرد، صاحبکاران سهم ارزنده خود را میگذارند و این میدان نوروزی ما آباد و زیبا خیلی خوشرو می شود. من بار دیگر از فرصت استفاده برده شخصا از نام رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق صنوبر باشندگان محله را با عید نوروز بین المللی تبریک میگویم و شما تنصیحاتی خاطر جمعی بخت اقبال نکو تمنا میکنم. نوروزتان مبارک باشد. برنامه جشنی با نمایش هنرهای مردمی دسترخوان پرناز و نعمتی نوروزی و دیگ سومنک آغاز یافته با برنامه رنگین کنسرتی هنرمندان محلی ادامه یافت. فضای شاد و سرور و همدیگر فهمی در میان ساکنان حکم فرما بود. در فرجام چوربینی با یک قطار فعالان محله که در تشکیل جشن نوروز و کارهای جمعیتی سهمی باسازوا گذاشتند سپاسنامه ها سپاریده شد. چوربینی باری دیگر از ارجگذاری مردم با سنت‌های ملی و فرهنگی و اهمیتی بین المللی نوروز همچون رمزی وحدت و نوسازی شهادت داد. در دوران کاخ فرهنگی به نام اولیم بابویف جلسه ریاست کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین دایر گردید. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. در اساس نقشه پیشنهاد گردیده در کمیته اجرایی ولایتی حزب در کاخ فرهنگی به نام اولیم بابویف شهر پنجکین مجلس ریاستی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین دایر گردید. در کار جلسه مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت فاروق زاهدов، معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مستانه مرادزاده و اعضای ریاستی کمیته اجرایی، رئیسان کمیته های ابتدایی اجرایی حزبی، سابقه‌داران حزب و اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن اشتراک داشتند. سراول مستانه مرادزاده با کاری جلسه حسن آغاز بخشیده حاضرین را خیر مقدم گفت. در مجلس ریاستی کمیته اجرایی گزارش رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین در 3 ماه اول سال 2025، گزارش مدیر شعبه مالیه سرمحاسب کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین درباره معرکه سپاریدن حق اعضاگی در تشکیلات‌های حزبی شهری، تصدیق قرارهای تشکیلات‌های ابتدایی حزبی اوید با قبول اعضایان نو، اوید با تأسیس دادن ستاد آبان 2026 با روزنامه‌های حزبی منبر خلق، سخن خلق و مرام خلق مورد بررسی قرار داده شدند. از روی مسئله‌های یکمی روزنامه رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین در 3 ماه اول سال 2025 برآمد نموده ذکر کرد که کمیته اجرایی 5 کمیته‌های اجرایی ابتدایی حزبی و 101 تشکیلات‌های ابتدایی حزبی متحد شده. در اساس برنامه و آیین‌نامه‌های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فعالیت داشته بهر پیش بردن کارهای حزبی و هدفهای اولی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فعالیت نظر است دارند. از روی مسئله دومی روزنامه مجلس مدیر شعبه مالیه سرمحاسب کمیته اجرایی مقدم ایبود و معروضه نمود. همزمان مدیر بخش امور و مخزن یگانه الکترونیک کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین فرزانه حلیم و برآمد نموده ذکر کرد که تشکیلات‌های ابتدایی حزبی اوید با قبول اعضای نو به صف حزب کار را جانب می‌نمایند. آن کارمندانی که در کارخانه‌ها کار می‌کنند باید اولین درجه اعضای حزب جمع نمایند. از روی مسئله چهارمی روزنامه اوید به تصدیق دادن ستاد آبونه به نشریه‌های حزبی منبر خلق، سخن خلق و مرام خلق برای سال 2026 آغاز یافته است. از مسئولین تشکیلات‌های ابتدایی حزبی خواهش نموده شد که در سال برای حزبیان تاریخ 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در فرصت‌های نزدیکترین نقشه آبونه را اجرا نمایند
که تحفه ارزنده به جشن 35 سالگی استقلالیت خواهد بود. رئیس کمیته اجرایی ابتدایی حزب معارفچیان بابای و مدینه بانو به مذاکره برآمده ذکر ساخت که در همه کارهای کمیته اجرایی حزب شهری جانبداری نموده برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم نظررس خویش را خواهند گذاشت. در ادامه سخنرانی رهبری دستگاه مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت فروخ زاهدوف شنیده شد. او عضو کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند سخن نموده قید کرد که همه آن سفارش هایی که به عهده ایشان سپرده شده است سری وقت اجرا می نمایند. بعداً معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده به سخن برآمده به حزبیان شهر بوستانی پنجکند جانبدار سیاست امروزه دولت و حکومت کشور بوده دستور و هدایت های پیشروی ملت رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را برای خویش دستور عمل قرار دادند و برای باز هم بهتر شدن آبروی و نفوذ حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در بین اهالی کوشش‌های سودمند به خرج می‌دهند و برای در سطح بلند تشکیلی و سیاسی پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی و با فعالیت گسترده و راه‌اندازی کارهای سازندگی و آبادانی سهم ارزنده خویش را خواهند گذاشت. در فرجام وابسته به مسئله‌های روزنامه مجلس قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند در حدود شهر شنبگی گذرانده شد. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکند سنه 12 اپریل سال 2025 در حدود شهر عکس‌های تازگی محل و شاهراه گذرانده شد. عکس‌های مذکور تحت راهبری مسئولین شعبه حفظ محیط زیست و در یک جایگی با راهبریت و کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر، کالج طبی، کالج آموزگاری، بخش فرهنگ و تولدخانه شهری برگزار کرده شد. من جمیلزاده فرهناز دانشجوی گروه 19 امروز با تشبث راهبریت کالج طبی شهر پنجکند در همکاری با شعبه حفظ محیط زیست شهر ما تصمیم گرفتیم که با راهبری استادمان رافع و شنبگی را برای حفظ سلامتی اهالی انجام دهیم. 340 بیخ نهال سربرگ را شنانده با سرداری سرور کالج طبی سفروف ما برای حفظ محیط اهالی خود و حفظ محیط شهر پنجکند این شنبگی را انجام دادیم. مسئولین شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند با مقصد آشنایی پیدا نمودن از وضع تازگی محیط زیست از جمعیت‌های دهات چینار و سوجینه دیدن نموده ساکنان را برای تازه و زیبا نگهداری کوچه و منزل ترغیب و تشویق نمودند زیرا تازگی گروی سلامتی است. گزارش لابک حسین‌زاده و شهباز قربانов. بینندگان گرامی در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهیم. خیر شاد و پیروز باشید.